Hello, I'm back with another short crew entertainment news video. Bon sitami labang ke entertainment news panta pudamno. Athe labang so video long mangkeneli information plus review si kipidamji. Lata isibet alamarjan pan kali. Ke thom alamarjan fansi review plus information ange piji. So lasi aprang si information mang arjunor information mang ke lapulo tuning 2022 aningkan South Indian a film among pen kacit hang naik pelutang te Pushpa sitame isilo. Lasi pining bang ke hula bang so Pushpa a sequel part 2 sitame nang klang po. Tema patumi arni labang so a trailer klang elo. Tumi mane atumi deglo hai. Second information bang ke lapulo Karbi Film Industry na thupen. Lapu na thu pusitame isi a trailer nang ke klang do. Mate lam arjan a trailer nang ke peklang do. Lapen last information mang ke lapulo Mave Sini production ke non ke ching future bu hulo tang ho. Mane Mave Sini production a YouTube channel a mena mang ke non bang ke ching future bu hulo. Athema hula Mave Sini production bang ke copy ko son penone heno dak tang ho. So non itum labang so alam aphan masama savas dami review labang tum chethan namna. Tolasi ke cheng sia labang arju damo labang ke Pushpa 2 po alam arjana phana ba. Lapang so alam mang ke lapulo Pushpa 1 konat ansi ke judam ma hulo dak penle Pushpa 2 alam arjan ma ke cengji gali athe hadak trailer ong ke peklang ateng plutan te hadak year skip doko Pushpa 1 konat ansi ke jud ma hulo bang so aning kan pen non direct 2004 aning kan ansi nang palero ato moba mate a story ba so last ya story bang ke lapulo Pushpa phan jail bank chok bon sita me hulo bang so a jela long pen kopi ko son pen ne Pushpa bang hong nang bar long thorlo jail pen nang kachong hujui pen apit Pushpa bang habid na thusi kajoi la pen hula pu police atum pusita me Pushpa phan kiri dun si air set prong set la hula su ang namalong Pushpa phan kiri dun a police atum bang hadak Pushpa a choi a bandong lok lo la pen hula bang so a choi long hele amu kero ang kok sita me long nar cap an long lo खून से लथपथ शॉट पर मिले 8 गोलियों के निशान labang so a choi long a hele a guli ang kok thek long pen si Police atum bang yusu tum phan than lo Pushpa phan ke pachi alo Pushpa chi alo polam karjulong pen rong asor to bang aning kang samse chepak lang dam lo police tum atheng no alo alang tum aning kang samse ga chepak lang dam nang ko kalam bang ke lapulo Pushpa le ke chong hu kam lok le claim posita me alang ke long atang ka bang ke alang ake me to war long si ki warden ane komat ni le rong asor dong si so det lo plotang te Pushpa si alang phan ke so bang lang da titi मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ उसका पैसा पुष्पा नहीं दिया बघताई अब ये ठीक है athepi bang ke lapulo rong asor phan Pushpa bang rapik lahai hui alam sinon Pushpa darul polong bang ke itum phan nang paklang po lasi non bang ke elitum Karbi Film Industry along isi a trailer akimi nang ke klang tetas teron po YouTube channel along nang ke klang a trailer phan bang itum nang ko chethanam nang hula bang so alam arjan a trailer long paklang bang ke lang me mepik athe hula bang so a trailer a cinematic shot lapen a scene ka selama bang lang mepik lapen alang tum ki use a equipment a advanced pick gun punon bulletproof vest punon lahaya huis a hormus tame advanced pick sita me lapu an akka advance bang keneli kroidam un e rem asam athela bang so a trailer a footage bang konane stock footage a website pen ke download si ke peche rabason I am not sure jong si la trailer rong ke peklang atengle a hoklo plotang te tok angot national level long anta ledunji so film ke Karbi film ang momenta ke cheng si poloke a lak kali a crore si ke long dunji tola si tu non mang ke wang thulo nang Mave Sini production along o kali non ke ching thu charbu ladak la baso ching thu charbu pa YouTube channel bang ke akimilang ula Mave Sini production a YouTube channel ka selam ato masila bang so ching thu charbu pa YouTube channel ta ka selam lo kopi ko son penon le hala Mave Sini production a YouTube channel bang ke heno dak posipu tada itum ka chethan nam ngi lam bang ke ladak hutur po alamarjan so bang so YouTube channel along do a YouTube channel a mena mata ching thu charbu pu lapen a short film a mena mata hutur lahir ni pen cheton rap chetlo jo mat a film bang ta ka cheteng lo jirpo ka chetong sa ke yun hut ing next soi ning ke thega pot itum ta film shooting rong na lapulo bon lamat si hutur po alamarjan so bang paklang dedlo
Tangte bangso hutur po lamarian so lang mi uma. Kelang abang kelang no warere action film pote di lang no warere. Bon sitame Karbi short movie ke do anang bong. Chuning pining 2022-23 ka release a short movie anabang. Sound quality bang avedat. Avedat mane mimidat. Tolasi pinia parman anabang ke lapo anjalo. Angko mu arni ka prekle chatong tuluna. I mean penau.